Sakaratan kapimpang kupuran sama try court. Itungal sakaratan kay pun ipo na rakson pun bi. Sakaratan wala pang kupuran sunan ken ko. Sakaratan wa pang kupuran dekant nana lengko nan ken yi ko. Pil patrawang waun ki kay tilabalabakan nan palian tiyak. Kay tilabalabakan nan momotsukan. Kay tilabalabakan nan government Palisilu, national, state, or local government. O wawat ang to kasapon naman kauno sa ulang karusiyan na paano yung korkorong tarong program wat. Ay tungalat Wambaron Wilson Elkenberger ipatrosang nan mamutson nano. Ngay mapukaki ang pause masinin kauno hong kitayanan wikwat. Ay tungal wasang kawit Tesawas pambatrosan ng pukan Samuel kayo. Iralaw de sak lumaw retukit kay sak isu lalo ya sak silo. Namasa ni Samuel are patrowan Saul minta mak kommek uya kaun naramas tukituk ap komme kauno koto kan Israel kauno katin kayo kutiar namar kan Israel o katin Paronay ko mula o masan yang komuyan. Kamamala aramas suwat ko en almak. Masan ni komuyan mawon yang rail komulaw kami rail koros. Ari tama kareta kom sote pengkiyong. Tama kareta kom naroketa tupsoko. O wakatala megot mawuang kuburan kaum. Solap sabeng Samuel masani ipek yang kauno o patrola nintuan me masani o patrowan to namar ki hakika o kamela men almak koros a nation pekan mesote kamela sip ko maukan me re kuliti oren wato wasat nan kelega men uya meirangong kauno court Samuel a patrowan menya tiak me kauno rin kasampaliki rin peik te kisakis o meirong peik me mausang melel meirong sib me kayu kasililkan kangotonger ima me got suwat tuwete tip maukan o aklabalabongi tuwete tip pung tegak-teganan ni kan hari puek yom soy kalar masen kauno epil katin soy komular sang omenamark hayemet masen kauno o samata larala pa masani peik mau sang mayro nan masen wada sansal Samuel patapataki yang namarki Saul Tuan esoto kapaita kupuran seme kupuran kauno enter wato megot sangwa same patrola dekat laye ap rakasapungalamet miya mana ke patrowan to katan ke memen meirong akaiten ye makot katin masania kot katin masani en katin te patrowan kamamala mekoros puegi sang ni suwitlan menalemak ong Israel kan makairu wasaks. Resotra pali Israel mau kauno katin uyaga men Israel sapoli me siri nei ter siri kasambalagai. Ipambil kapatayang nan pukai sinesis riesek riau tuan peik mau sang mero. Peikin Abraham nuan kota katin masaniyong. Abraham Mayrong kiyang yan nom meseni metremen. Mayrong kiyang ye mamasani kod masan ongi. Hanso otra Abraham katista te patrowanta etungal putako o yang akal dituriamen. O kakara kolang wasama kauno katun masani yang en kare layo tunan. Niara kat kola tepat patro kola patro kala lapak ayata teten may rongan Abraham soto kin sapang
Ulel wasag sa masani da patroanang laturia merana wiramo abuata etungal putrako o tolu lang wasam kauno katin kilede niara lel wasau patroan ta katinale etungal putrako preti nego o pokata pun kabentui nia ban tolanan tatoken teik mau sang mayrom nia kapata ni limata ni pe atolangan kauno men mapoliti o masane mau kauno mangi rom peik hayen sibon nan trukan tatong kila hayimat samatai masinen nan tapin sompung te tapin par ko kawanan istar sapun man pun be saulang toto pat-patoyor nan wilikikan iposo no kamera na mamen kairot pambil dalawi kumail kan makairo nan sabakan mas lekin punti kumail tungalan ki sabon man ki peg yang kasantin wekan po kumailan ka apal ma ayaimat no motomot me ka kulian ki ti miniminwat o sakar kita kauno kot ang katin kapeta sapul mamasan amen.